šta ima svetlost sa tamom, šta ima istina sa lažovima. Oni imaju svoje parking mesta, oni imaju svoje carstvo. Njihova parking mesta građani ne mogu da koriste jer to je samo za službenike tog carstva, religioznog carstva, krstaškog carstva koje jeste protiv građana i koje jeste protiv države, ali i građani, država jesu građani, dakle protiv nas. I to je to carstvo, to su ti vračari, lažovi koji ne dolaze osim da prevare, pokradu